5 well-known celebrities have bravely taken on the task of learning Welsh. Here is Carol Vorderman's unique journey, starting in Prestatyn with her friend and mentor Owain Wyn Evans. I've discovered a genuine love for my country, and I want to be a part of the language. I want to be able to talk to these amazing people in our language. Fi'n credu mae'n eitha nerfus, ond fi wedi bod yn trial wneud i ni gofio bod yr holl beth yma yn mynd i bod yn anodd ar y degau, ond ni jyst yn mynd i gael hwyl. Darling! Darling cariad! Sut wyt ti? Beth sy yn y ces? Gormod yn y case. Owain will give Carol a daily task to help her on her language journey. And her first one? Teaching maths in a local primary school, obviously. Oes unrhyw gwestiynau gyda ti? Be di hands up? Hands ydi dwylo. Dwylo. Ie, da iawn. Dwylo. A ti'n gwybod beth yw? I fyny. Da iawn. Dwylo i fyny. Dwylo i fyny. Is she ready for her challenge at Ysgol y Llys? Hello, prynhawn da, plant. Down there, Miss Carol. Croeso i Ysgol y Llys. O, diolch. Heddiw, dwi isio i ni ddysgu be a dio be sy'n gwneud 20. Chi. 15 a dio 5 sy'n gwneud 20. 1 a 2 a 3 banana, 4 a 5 a 6 banana, 7 a 8 a 9 banana, 10 banana melyn. Da iawn. Top banana, Carol. That was impressive. Wel, dyma ni. Ar ôl y wers, nes ti fwynhau? O'n i'n ei mwynhau llawer. Da iawn. Ond, Carol, gen i fersiwn newydd o'r gân. I ti. Barod? Barod? Iawn, barod. Dwi'n barod. 1 a 2 a 3 Prosecco. 4 a 5 a 6 Prosecco. After successfully completing her first task and singing about bananas and Prosecco, will Carol be singing for joy when she discovers her next task? Helo. Helo, bore da. Da iawn. Croeso i siop gymunedol Pwllglas. So, be da ni'n mynd i wneud? Mi wnawn ni gael cynhwysion o'r siop i wneud hamper i fynd i gwsmer bore yma. Right, ewn ni ffeindio. Sydd afal. Be di sydd? Sydd yw juice. Juice, okay. Sydd afal. Bryn cocyn. Neis iawn. Jam mafon. Be di mafon yn y Saes? Wel, dewch i ni ffeindio'r jams. Okay, jam mafon. Dyna ni. Nesa, cacen spwng. Spwng. Be di spwng? Ti wedi clywed spwng o'r blaen? Be nesa? Bananas! O na. 6. O, perffaith. Be di y gair bananas yn y Gymraeg? Ffrwchnedd. A drwy cynnig? Ffrwchnedd. Deud eto? Ffrwchnedd. Ffrwchnedd? Ie. 1 a 2 a 3. Ffrwchnedd. Well done. Another task in the bag. Or should I have said the basket? Anyhow, they leave Pwllglas and travel to Llanfairfechan to visit Carol's friend, Gareth Wyn Jones, and the latest addition to the farm. Lle mae Carol Bach? So mae Carol Bach yn y cae, Ia. tu nôl i'r shed. Mae reit yn top y cae. Mae'n berffaith, mae mor ddel, a mae siapus. Siapus? Siapus. Shapely. Sharp. Good shape yna. So, fel ffarmwr, condition score, mae'n top condition score. Dwi'n bod pam geisio enw Carol, ond mae gyd yn gweithio allan yn diwedd. After meeting Carol Bach, it's time for Carol Mawr and Owain to get back on the road. And they've noticed they have company. Ymhen dim pwynt Ww. milltir, tro i'r chwith, ac yna, tro i'r chwith. Mae'r satnaf yn Gymraeg.
Wow. Mae angen enw i'r satnaf Cymraeg. Berwyn. Berwyn y satnaf. O, Berwyn. Berwyn. Caid y gig, Berwyn. Ni'n siarad. Caid y drap. Berwyn, bless him. Back to the business at hand, and that of learning Welsh. And Owain has brought Carol to Grygynog Hall near Newtown, where she will be conducting a tour around the hall in Welsh. No pressure then. Croeso I mynedfa tŷ. Yn y 30au o'r canrif diwethaf, roedd La Parisienne, The Blue Lady, gan Renwa ar y wôl yma. Rwan, mae llun yn amgueddfa genedlaethol Cymru yn Chaerdydd. Dilynwch fi. Dilynwch fi. Palor nawr. Unrhyw cwestiynau? Da chi'n mwynhau dysgu Cymraeg? Da ni wedi mwynhau gwrando. Chi'n da iawn. Wyt ti'n meddwl bod fi'n mwynhau? Dwi'n meddwl bod ti'n arfer. Dwi wedi ddechrau. Tua 2 mis yn ôl. Ar y app. Look how proud everyone is of you, Carol. Wonderful to see. Hwyl! Wyt ti'n anhygol mewn fyna? Wyt ti mor dda? Oedd ti'n cadw sylw pawb? Oedd pawb yn edrych arna ti trwy'r amser? Nes ti siarad Cymraeg yr holl amser? Diolch. A hefyd, oedd sawl gair cymleth iawn. Cymleth? Complicated. Mae un gair yn gael 17 letters. You can take the girl out of Countdown, but you can't take the countdown out of the girl. And after a long day, it's time to relax. Well, this learning business is thirsty work. Shwmai Llandeilo! So o'n i'n clywed fod gyda ni celebs mewn heno. That's pushing it, doesn't it? That's really nice. Carol's final challenge, and it's a biggie. She's going to present the weather on S4C. Will her head be in the clouds, or will everything be right as rain? Okay. Simples. Are you happy? I just need to be left to Just do this now because I've got Welsh presenter blah. If it was in English, it'd be fine. Okay, Rhiannon, from the top. Yeah. Okay. Hello, Carol Vorderman ydw i. Mae wedi bod yn bwrw hen ragedd a ffyn y bore yma, ond mae'r tywydd yn edrych yn well y prynhawn yma. Dwi'n caru rifau. Tymheredd ucha 10 gradd Celsius. Os ydych chi'n cerdded yn Abereidi, mae'n sgortio. Hwfawr. Oh, Carol! She did it. And after a wonderful journey through Wales learning Welsh, Owain takes Carol to one of her favourite places in the world, Porthgain in Pembrokeshire. Wel, dyma ni. Diwedd y daith. Sut ti'n teimlo? Dwi'n teimlo bod fy ngalon i yn ôl yn Hymru rwan. Hwna mor hyfryd. Ti'n dechrau crio. A chwerthin. Ar yr un pryd. Wel, gen i un surprise bach arall i ti. Arall? Un surprise ola yn y bocs yma. Ie. Felly, englen yw hwn gan y Neirin Caradog. Yn yr iaith mae hiraethu, yn dy iaith cyd-deithio Cymru. Hardd yw taith o gyrraedd ti, dod nôl. Carol yw caru.
Oh, that's really lovely. A gobeithio wneud i edrych ar hwnna a wneud ffed goffa ti am ein taith. Yeah? A hefyd am pa mor dda ti di wneud. Yeah. Da iawn, cariad. Oh, diolch. Ti'n wych.